tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtute hi Engtia nun tur nge ni ti thu kan ngai thla ho le do nanga he thu mang hian devotion toy te in kan nei le don ani nimina khan Ringtute nun dan ti kan zir ho to a Vawiin hian Pathianni pualin he thu pui hi kan zir chun zom le don ani tirko te thil ti bung som chang somli panga thu hi lo ngai thale masa ila tin sertan ho zinga Ringtute petera ronzie piang chuan tharau thiang hlim pek chu zentel te chunga po le ani awangin mak anti hle a lalpana thu mal som ro se amen tukin Pathianni tu puala devotion atan he helai thu hi kalau hual rau rava zom har tak poimo si ani in karhia a kan za in zirho in tum le don te ang hei pathian hruaina in April thla lo zo don ta a naktuk chu me thla lo ni le reng don ta mai lalpan kan kalbek beka min hruai zela alomom tak zetani tirko te thil ti bung som chang somli panga thu a hian judami sertan ho zinga mi ringtu petera ronzi tu te zinga khan Isua Krista ringtu ve tho zentel te chunga tharau thiang lim le ani ve kha makti an tam hle ni in alanga pathian nam than people of God in tingat juda te hianin pathian ta na mibik lani renga in ngai na an ne wangin sertan velo namdangin tharau thiang lim an lo chang vengot mai kha makanti a zeramatla ani ber mai ze in suala omani hei chiang takin tirko te thil ti bung som chang somli panga hian kan mu ani tharau thiang lim chang tu te thin lunga khan thabi ka in hriat na le tharau thiang lim kha ta nei bik du na kha apiang tlat maya ma se petera hian juda Christian te hi khakin heng mi te keima ni anga tharau thianglim mu ve te hi baptisma an chan lo nan mi in tui man an khap theyem ni ti hialin akhak zui ani hewang tak hian ringtu tam tak lalpa po in ahman em te hi kan tlo hlei thei thin lova kan mi hing lam thanem ngai na te hian kan mit ati del chang te la atama kan rong bol pui te tu ma mutling zo lo khopa tharau thiang lim nei bik rewa in hriat chang te po hi mitam tak chuan kan neya tharau thiang lim te chi emo in titlat te po hi hlim na bo ruaka te phei chuan in a om fo thin ani min ko tu lalpa le min chhor tu ko randan te za chunga ke pen bek kan zira thu oi na le pathian thanem ngai na noya thanem ngai na thinlung ne na ke pen kan zirtir disciple kan ni ti in hereng chunga nundan kan zir he poimo mani tin sarkarin hlimle thamuang taga kan khozak ho thei na turata na dan asiam te po hi kan za akan poisak a poimo a dan bo chiat na tampo le mi hring kan nun aral thichin ani asam rifle ho hian aizol a sonin thuziak pakhatan tara we respect those who respect laws dan za tu te hi keini po in kan za ani ti hian tara chu amoi em hian ka hria ani ringtu chuan sarkar dan te po hi kan him na turata na siamani wangin azoma azatel angai bok ani chuwang chuan vaina hian chumeta na kan mamo masa chu nge na nun dan thiam zirmi kan ni hi apoi mo masa ani Amerika rama pathian thu zirna lian le ropui takmai Princeton Theological Seminary President nilai Greg Barnes sa hian ti hianin athilton asaya
kanu le patin mi panau pang rojara anu le pa drug sedik awanga boral to te hi boral to hi an ron hruai hoa fatan kan la ni an ron ti a alo om tir chuan rojara chu hetiang hian kan tingai lo hetia ti tur hi ania ti in kan chung ko a kho sakha kan zirti rina ma po ain zirna sa ve a ama na tum ma wangin kum khata ral meu chuan ain thak dang lam na sa mani ati chutiang che chuan ma na hlataka om thin te kha lalpan isu thi senin min hung hnaya min hringa afatan min poma chuwangin ko ran pathian chung te jinga hian Engtia nun tur nge ti hi ringtu mi piang thar chuan Bible chiarin ko ran ho te kan nun phung kan in thlak dang lam sel hi apoi mo mani pathian fa te kan ni nu hian zirtur tam tak kan nei ti in ria ila pathian ram chunga hian engtianga nun tur nge ti hi zirtur tam tak kan nei ani Krista thil serte ngai sangin Krista kebula kun tamila Bible chiarin Krista nun entonila kan thlen china tanga mason tumin tukina hian in sang mar thar lete ang u ring tu te hi engtia nun tur nge tu emothu saya nilavin Bible hian kan nun kong min hruai ro se hei hi apoi mo ani Bible kevela chiarila tu te emothu sei nilavin pathian thu hian kan nun min hruai sela ti chuan nun dan kan thiamang chu pola po in alopas chuak to ani kha engtiang po in omma elan nun dan ka thiam ta lungoi zel ka ching to sia ati mayani chu tu kina hian ke ni po in zir zelang u pathian fa te kan ni chuan pathian fa te anganun kan tuma chu kan zirve zela hi ring tu zong ten ma ni kharau le ma ni taksa chunga po kan mo phur na ani tukina hian ma ni in pui thiam theidin muna Kristan min hlan kai to awangin itan lalpa dorla itan lalpa ma akun la nang ma nge kha in chomang che lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu tukina hian April tha ni nung ber Pathianni ni bok nangin min lo hruai thleng le hi kan lom ema lom thu kan ron seye tukina hian lalpa kan devotion atan ring tu te hi engtia nun tur nge ni ti thupui kan lo sir hole ta a ifa te chu inun dan zirmi Krista thil serte ngai sanga ko ran bel tlat mi an ni a chuwang chuan pathian fa te chu pathian ram chunga pathian ram si anganu na ngai ani ti in lalpa chu nun dan chu ithua Bible chiarin ima akun fovin nang ma ne na nun dan zirangai ani tin kan pong chuak ani he thu cha toy te hi ngai thatu te tan malsom la nun dan thia min zirtir tu chu Isu Kristani ti ria a ima akun taimak chu zel turin min puila Bible chiar te po taimak kan chu thinan min tran puyang che lali su mingin kan ron dile amen.